हाय फ्रेंड, ये टमाटोज है, ये हमारा बागान है और आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी चाहिए तो मिल जाएगी। यहाँ एक्सपोर्ट क्वालिटी का भरमार है। आपको एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए तो हमारा कांटेक्ट कीजिए। कृपाली ट्रेडर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हमारा कांटेक्ट नंबर 9601090109। تاریخ 15 دی ماه 1404 این فیلم رو بگیرم به سفارش آقا سعید و یک بری این نمونه عبارات دوست عزیز در حال آماده شدن به سفارش آقای بزرفشان دبی. گوجه بریویو درش قالب، کیفیت بار بسیار عالی. اینم از نمونه بارمون. خدا بده برکت، انشالله که با خیر برکت باشه. این هم از ته سبد، این هم از کف سبده. بار داره دونه بدون سورت میشه. ماشاءالله به این بارا.